chule social media anangai ding mi pite ko ma ka tip nom chu hele the bridge si YouTube bol guna ki hilo zi in follow ki bol zo hin zi a chu ha sa ta e ho ding mi pi ding gel ho na zala lam kai ho akuna ki hil na ho ingai the ne diwa program ki hin gung zi a nang ho in nang ho lung gel dan de dan ngai dan hilo mana negative ta ititi di ha su sa be hila thu na sei ji ho comment na bol ji ho I bol ta lo diu iki to sot to diu iki pa cha to diu iki ta san to diu aban le khat le khat iki het thim tu diu positive comment zo ha bol diwa ka hin tim ki nun he aji chu pathinin jong pa cha na ngai chai ti thu chi umai ji a chu lam kai ho jong mi hi ma hi bin ji a chu I bon cha wa he thim su ke di hi ti chu kanam mi pi te bridge thalenga ka hin tim ne hin tin pu Paolenlal question chai na khat ka ga do no min MLA som ho kilung to ta na kal son lai ta wa tu nai cha MLA thuma pa na nomenclature to a press release ong ke bol hin kilung to na lung thim pua kal son lai ta misno phana pongetia lung na tam ta omen ichi hi nang he chana pi thu mam ani na in iza theina ba ani na in tu ma sangjap chun birin en birin to ai ho MLA house convener party du ham mai lo le adang dang ho to go te ki mu to ji in birin in jong na sata in chi cho mang cha in tu ki ho to cham na thu ka sei pan ta we ti in ama ne ri ti ba ke semen ki siong chon mi pi lung lai na sata na tong khan mi hi zat ki thia ki manga in la lo hi zat ki ha lai pi ja chu tu a hi cham na thu kuki MLA ho le tam representative ho cha sei ham ti ho na sata na ging an ging in ichi thua hi pu Paolenlal lim tham khat mi pi ho hil chen an nei ding ham chu ta ting le chun sang boy na ma phat ho chu a chai chan ge hin kila ta ding kan pi do pe ipa min mai in thu do chu sang phunga sei thei lo phagap zong min a khat na MLA somin MLA somin birin audio leak chung changa press statement ki pe chu ke ho MLA group a circulate ki all masa zawa chu ki so hi ei wangin constituent titaute MLA ho chu zawa se bangwe constituent mo ho thalenga hin song ho ma hin echo adet akona pressure ji jong chu hi mai thei ati chu izawa uaro ni na sei tachun hu related hi mi pi pressure mo lam diu ham mai lo le mi pi dinga pha khat chu I bol diu ham ti to related jong chi chung changa ken ka sei nom chu ki zo pom hon no ki zo mi mar mina za jong le ho mi ma hi tin gel thei wa tin ki zo mi mar di sa ho ki zo zang ho chule bo zang ho hello le zo mi bo zang nom ho jong amang hon jong chule ala hon jong mi le sa ta khat hi ve ki ko na di hi dei da no chom he ti pa hen mature ta in la the wa tin isanga khozo isu address ki bol pa chu MLA somin press statement ki pi na ki sei pen chu state khada chief minister khari na chitabang
thu sei na hung leak out hi ta a hi la ama hi athu ki khol chil to ka in adin mun a parin kila do han ani na athu hi gang thei pen ki khol han lang hep mon ne hi la dan dong zuin chung thu ki tan han ki ti chu athu pi hi unfortunately for whatever reasons it could be pressure from the constituents, pressure from some quarter, or whatever the reason might be. Chichun, a issue to deflect ball down in moment. Unfortunately, chỉ chú hay mi học bổn ạ chứ nè chichu ipo not so ke with him. Eti omlo na dinga chu izawa puara na say banga chu. Eti ya chu boy sa wa say ha na ding khat chu. Igo no hungai in ten. Civil society ho in rong panalaw bin kahein ain la tu ni chen ge hin dei bang te na lo ling thei nai pu te chu wa pu se lin an sei bang a chu it is a work in progress here structure khat chu in nei lo be khat ro chu asem ki go ro hi je chu it will take time there will be mistakes made and technology a chu mo ta se ba mo give up thei wa hi ani na nan sei pa chu hi le ke ho convener pu pa ho klet to chance meeting with the chief minister and Biren Singh kimudano bin kazain ahin la aman asay na chu chief minister pan kuki MLA ho chu nangin hin ko in lang mail hay MLA ho to ki ho kho mo hitin samna tu say taute atia hila ka convener pu ho khulet chu na don bun na chu nangin ko jong le chun hung lo ding ken ko jong leng hung lo ding o Union Home Ministry alo le Government of India initiative ala ngai hi eche chu Union government table ki hol ha na di hele wang chun hung the go hi hung mai the go hi ati na lai he eche chu imacha thil seu min ka hepoin na eta banga e ho standpoint communicate ga bolai la chule tu lai ta chu kimo gin mo lo diu kimo se lo diu ka ti na pen ta chu nam mi pi na din pi zo pueran jong se chule nam volunteer ho hian lang village volunteer ho hian lang nu nau chapang hello le hawina su na zana tau ho jing in jong agel ha pen le apo nat pen hello ai le chi pi pen chu total separation mai lewa ko na atum be ki vai hom na igam sung wa inei theina di wa lam kai ho tau pi loi uma hello ai le lam kai ho zo khat le masang bangin min sumle pai hello ai le din mun ham hello ai le ipiam khat din hin hlem la khan te tiza atiza na lunghan na oswa hin so do loi jong ki uma hi kita bang nampi kilung to ta puseli na sei banga ai tia kito khalo te demand khat chada kito chungchang wa hin ikito lai ta wa hin koi machalam kai che nammi pi lungdei la lungtup chu betray bol ngam pon te ti kai ta sa nahin
bol jong bol di jong ka ging chapon lo na dinga jong tau thei loi tawin sei thei loi na sei ti chun mi pi mo lung neo pu hoiten izawa isei pau decision making body khat South India banga chu personality khat nunga chi dot te hi lo je wa chu structure khat chu ki sim poi mo en chi structure sim dinga chu rewa pusai lenan sei banga chu elected representative orang pan kila tu ba na jong yung kil kit na lai ding hin chi chu henge lang khara chu mi pi chu kino je chu sia minan sei tu lai technology du dam tan a delay be se tai kiloi jong mai te na hin technology za dum jong le thu hi min lo wa le technology na help thei lo jong til tam pi there are certain social processes that we need to go through to perfect the kind of structure that we seek to articulate our interest and to forcefully present our case. It's structure pa chu hung evolve de hi pan kila zinge ti chu ka sei nom he ke ki pai ki pau mai pi le tu ni sa moderate hong ki bol na chun ki ho lim na chu lung thing se sai keu nau chu ka angai to le ki pau min mi pi ho lung op kai na tam ta jong issue ho chang chu na sata chu addressable di ong kata sanin chu le ka la chu bol kelum jang ki ngai dam tin tu in sang boy nangin na pha chu hin ki la tele chun pante ki pau me lam kai ho pha nong so thu tan he jong le ki chai nai lo hin ki khen na tao na chan ge ya na jaw su ke di wa vela request kan bolin tin aji chu lam kai ho khat awan pet le khat ong lo khat awan pet le khat ong lo hin na bono wa hin pui khom na dinga chu time jong ala phat jong ala a hin ji chen na hong ani jaw pi ngal ta wa ai le chai chan ge ya nei jaw pi di wi ti chu request kan bol kit hin gin cha helen problem hi i boi now hi tam ten hi di in topic mu jong chu ai hai mil liu dan nom ji in hi jong le zam ta guest speaker on nei ne het team pi diu chu na ho hi phat si opportunity ki mulo to bang ki ho khom na thei phat ki mulo hi ji a chu phat ne hin nei pet pet no wa chu do lo phamo tia boi na zo si chu hin ki do khum ji le ji a chu topic ki siam wa nga chu topic hilo achum chum jong khin dong khaji in cho cho nei het team diu ka kinemin ji tampi isayubin VV hole samsa ho ke ka long i touch ubin aban le movement lead ball chung chang thu jong hi iboi na lai danun ke mu bridge to chilai ake ka ho gap ho bridge bowling hi ji chun them cha ka ga highlight nom chu SO ho chun so ta political solution theina dinga gen theina thu in to ga lang mana ama ho inot tham wa ho ni chop khel ki no wa le ama ho chun a ball di ta lo di ti na hin mi pi ni gel du khat jong chu ting le movement chu ni I ball di hi nga lo wa ai le to a chu ki chu tho le le a ki gin mo tu le le ding jong hi a hi in ka gel hi in aban le SO lam kai ho sun lel na le gin mo na thu lo win mi pi e boina jong chu SO o hong chun lam kai ho chun problem tam pi ne yu hin like extension thu hian lang stipend thu hian lang ground rules violation thu yong le ji a chu cho boi pi ka wa chu SA chu a boi pi man lo kha diu ham hat mo kha ding ham ti chu mi pi ki cha ne hin chong chu di ki tho hin ji a chu alang langa chu I ki het thim tu di wi ti chu bridge in ka sei do no mo hin aban le VV hall le samsa ho ke ka che hi kit le samsa ho jong chu so na pana ana struggle gen the hin to wa namma dinga gal na sa no hi to a gal hin nei wa VV ho jong chu le kha sim lai gamle nam ngai lu na ji hong ki pe do hi bin tha khat khat hi in
vi ho hin chu tu ta di ai chu public sympathy anei zo da no hi anei zo o hi hi chi sympathy chu mang hila aza chomble a ki hi sa na ki phau sa na ne ya jong tampi da lo di in ate ka na chun mun khat na chun gari khat I kha ma hi jong le vi ho ka he tin I kham te ti ai le I chayu ki bang he tin ho ngam jong lo ti ya tama ki bo si sa ta jong chu e ho chu I mu e cha ki sei nom chu ya le tha khat chi chi he vin ya chi pan hom di we ti chu bridge ka sei do ki no mu hen concluding remarks jong hitan tin pu Paolenlal lung se te nang jong video on enable pi ven lang question ni hi takhana ka do din abo na an guest speaker session concluding remarks to banga minute nga ham up to 10 minutes yong le nei sei pi dio wa ka de je tunel ha topic ngo chaina anuya ania wa ki ji pen so ile justice system of the cookies of society cha chu concluding remark nga nei sei pi dio chu ho justice system hi nu pa ki ka san hi thingnuin atan dan no men ho hin ho justice system hi thingnui ai lo le thal him le thal choi ho in atu danu in aumin nu pa ki ka san no ana sei namunu jong kan he khan hi chi system hi di inam di lo ham iti khela iti kisim phat di ham justice system ti chu guest speaker session nei sei pe den aban le narrative chum aumin chila tu la ke ha sei pen ha common pen question kya mu pen nong chi pham ti le garrison map of cookie country 1907 cookie country 1907 a garrison in anaji hichi to ani hi change hi ai tu a ut or tc or ut hichi mai maya stuck denawa I hlai piu hi neoval lo ham country zo imu thelam ti jong hi mi pi yong le lam kai khat le ni aching thei ta hon jong question tam ta bolen hichi chung chang tho a jong hi tu ni la guest speaker ho hen ipi ne na sei pi no mobam country khat mu the country map nei sa india sanga jong map nei ma sa zo hi vin ai le tu ni ai pga ut hi lo ai le tct ho mai mai hlai pi ham neoval lo ham ti chu question hen ama sa penin dr shailenin concluding remarks to ban hin sei pi diu tan tin question 10 ni jo khat chu cookie map cookie country map thu chung chang thu chu hin ban le justice system chu ipt isim phat diu ham ti chu ama sa penin pu shailenin sei pi las ke pa amente cookie sorry Zathe Nawam Zathe Nam Cookie country he 1904 Dr. Geersonen linguistic survey of India anapu do hin chila chu achamlam ta sei ding jani ki sai ko ne wai tan thung la chang thum lo hi cookie ekitiu yong mi hon nga het lo ai wanga chu British state and colonialist hina chu hunglu na wa amo administrative convenience ringa chu mi ho identifiable chu culture custom basis de hin chu e ho ki ba pi ho si chu cookie tiu le akimat ne ho adi thowin chu ichen new chu cookie country ti a ho the market and a ball hi ahin e ho chu cookie hilam ki het lo a phonga changai khe du khomina identify ki bolte ani khaw hin leise chunga ki wai pon lung zu a norm za chu British fortune aina identify pa chu ground na chu het pha lo khat hin a se yong hai pon chu le natural simply e khat it say da thil dan chu na hi hi hiong le e wai po chu nei het na pau chu nam dang hi lawang chun ka poi vai pohon an sem sang wa chu ichi ithe wa politics sai khan to la chun Geerson in an identify sang chu ich ikal be diu hin ai wa chu hiti tabang nam khat chu in hilo ji chun khan to mala la ineu che wa chi ji chu thu chu ki hol le nin hap khat be khu nga in tin chomlam ta chu hilang chu history in quality he thi mu ti
ki he ru ti ai wang chun tu nia chu hi na din mun wa he tu ade de a tu crisis pe na ipiam inam pi ho idp ho volunteer ho ki sol na thading mi pi hon ama chan bo india context a amun na thadi pa he focus i bol wa adang chu all ai bol the yong le zoro nyong aboi pi en lang chu a therin ko yong ti tu to ai ho dinga immediate necessity pa union territory dal pa we kilung tu na pen pa he che hoi tan focus bol ti nomenclature ong chi in sung fun ko ti house of pohon custom culture nei hi boi pi nau ti adang se MLA ho SO ho CSO ho se hin UT demand se he focus leo hen hoi lam ho de pa dom ti ju kinap la ka nei thu tam ta he thakhat en sei pu ti chu i hai zo khamu hi pat lau ti tam ta i ma kamu wai i koi lu do wai le i ma chang hai thei lo indigestion ai ki chai diu ai a him hi ma ong chu nam state of flux to a pa wai ti sei dam ju khapon chi state im now he ke het chana ong ju kum som se gi wala he tan tu a he wang sit na wang pat blessing in disguise leading to crisis a im pe na wa he thil hi hong ki chi na khat o men ho hi ki wai pu na diu chu ade de a to so called manipur sunga he opportunity khat phat khat hung ma hen chi consolidate ball phadu ti MLA hole CSO hole SO ho ki thu tu ten idal pa hui focus tin step by step in chiu ti chi settlement imu yo phal le nomenclature thu ta thil dang thu ta sei na ho ti chu ka hin nge he chikal wal ju sei lang pong barol hung de hin he chan chun chai nge ka ki pa e. Thank you. I'll not comment on that. Audience on this side now, Ventin. Abanin pu Aaron and Hinsi Pilo Kipamente. Ipaume at sa ina to in society sungahin justice system he ating noi hon uni chanahin nupa kita changeyong save ka he ai lawale society in aume ichi di nam phai nam ti chu tilai bo in saying kating the demand for pawang chu hi le tunin achi chu Dr. Selen yung an satan tamta tilaya sentence kat se ka say nom chu demand chu alin jo e hodinga nama dinga alin jo aphajo chu ko hama dei lo ding ai mihim kiti ihina tu sim jong nan te history yong kinai nan te present status in a po hin dunia lamkai khat hina ka gial ji hi iki to mo na iki pun khom thelo na pau hi ve ji ti nga hele theli do wa movement ni bolwa jong hichen pha be mo iti ai ki to thelo nam mi te enemy command fight khom thelo nam mi te hi chu India kum som segi sunga hin veleu hen state hong ki sim ho khang pha thi linguistic hong chi pha jang au min chuting le tim le thal in pana movement hin bola state hin mo yang au min to hi 21st century hi tim le thal pat mana jong chu at statehood mo mu the italo tim le thal pan chu min terrorism a mo fight na law and order problem su mangut kham jong chu hi hin ya chu dunia hi nam hi ama sa pen tu sim izat nei hutin ki country ti hutin yong le asunga cho ami te chu ikitu lo wa le tu sim chun apopoi ikitu thilo wa le dunia sanga separate administration yong chu dunia yong ikitu thilo wa le ha sading hi chu ke lunggel hin acha inen join na satan noi itia hele akho chu thing noya pangka hi ji uchun to ana se hi kenjong ka tu khain ai mi to ke experience ki banglo mai thi e mudan hin power khat chu power flows through the barrel of the gun iti yong ya di na sang min ajo ana se chu provided the masses trigger ati him achu mi pi lung thai na chu thalaki man ding le chun power chu umai hin mi pi lung thai lo na chu thal long chu imana yong chun
hel chu a power thei lo society ai hi chi hel dom ho chen power chi chen yam hana choi hi chi power chu aman ji he no wale society wai justice na system a media ma pangding hin ai hi chi tel choi ho chen ama they are justice a bol gut lewang chen di lo ding hi ai hi chi power chu justice na ding a media me hi lewang chen aman na ding me ka ti no me example a ke experience a chi phamiti a hele kum phabek chi ma sanga hin gam sunga hin numei aji to ki khenomin a customer hi a hausan anu ban ki cheng ta loading hi wa hele ka chau ka chenu chu na daw ngai ti dan hin apa sal te chun don ta lo ji ya hung zam chu da na yong lo don ta lo hi pha nu chun kenong ka ve ni le iti custom nei te khin ka tin ka bol the chu dang poi Please unmute. Unmute kibol kino apueran. okay ka bol the chu dang pon custom culture chu nam sunga chu chi thei lo ding le e wang chun ami mal hina ka kia chu nama dinga chu ipidinga thal ki choi ham justice custom chu chi thei na dinga jong thal cho chen akimang the ka tin apasal de chu custom dung ria chu nume ki ti chu ikhen dinga hele custom wa chu da ngai chu mi cha kha chu don lo dai lo ko ya en ji tha ne ya a hi lo wa hele ti a chu mi cha ki chet na the hi lo chu ka bol thei pen cha chung thu ka sei lawang chun di loading a hin custom chu izu yu ngai custom i respect ngu ngai ya chu hausa upa ai lo le aki sei na ding muna custom ju lo ho chu puilu na thei pa wang chun hel choi ho chu apan jong le adi mo poitin hi chi involvement wang chu ken kana nei kha in ain ami pa chung thu chu athing lo chana ki sei ai le wang chun di ki loading ai ta hi chi ya chu thil ki ti le se chu ngai apamo amanda ni he na le aphat na dinga man the tam ta ome ai athing no yong chu aman na dinga iman na hele it's okay ai aman na ding kalwala chu hin man ji te ngole thili ti ji lo am ka tin ajo a isei pa chu a thin difference pa chu he the wa le athing no hi man wa chun imajo si chu power a chu area chu ka bol ti lo ding hi but power pa chu justice na dinga chu man na thei chu apan na jong me ti pa chu kan sei no me ka ki pa tun pha ding chan sui tan te Thank you. Kan comment kit lo di he. Pu he zang in noi pi di wen no na ki gelin lang. Tuin pu siam nang phat kain pe time hi 5 to 8 minutes e di he oh. Oh, justice an topic an ya kan touch my the history to le kan be justice ti chang a chu kan ko chang a chu fairness ai mai mo what is doing what is right ai mai so a society enle wa I manipur pa na context kan lang di a ki dong le is what we are saying right, is it fair mo itat dano, is it fair mo til meeting again no, is it fair till me if a cow, is it fair till sia meeting midanga if again just because they don't agree with our viewpoints or our ideology that we start bad mouthing them, is it fair no because only the enmity animosity it create the changa we are further and further away from justice mai chu fairness chi omlo we just put ourselves down cause history ichi changa le everybody's history exists. Your history is no less important than mine. Everybody's history is important.
We have to remember our history. Everybody is proud of their history, and we should be. But at the same time, we cannot use it as a reason to create problems on what's happening presently. The present situation uto ni dang lai situation ki bang thelawi chu. Ni dang lai ya til status omei chu. To ahu na le status omei chu. Konung chele status dang khata nom non de chu. Depending on what our experiences, depending on what we face, everything. So iki respect to ke ale tu, and you cannot use things that will keep on dividing us further and further, because why nahi wale ek hi karma avoid it, because your life is not less important than mine. Himai chu why thik cham ngayu, your name is not less important than mine chu. Excuse me, Pusiam. The question to ne het thim lo ham justice system chumo. Justice system to na history chu kan gen Oh, nia ko okay. cover to kai chu. Okay. Again would chu justice system ka chi chang chu fairness himai chu, is it fair? Himai chu kan chi would chu. Why we cannot keep on arguing over which came first, the chicken or the egg. Why ki kwal le solution ki tungai lo de. Why jaka tua justice iti chang chu justice is si ku tale. Oh, katin left road la would justice seek na dia chini, katin right road la would chini. You cannot try to force someone to come to the right if they want to go to the left. They are just going to create, and then just because they don't come to the right side doesn't mean you go and start vilifying them or bad mouthing them. They are just going to create more animosity. For example, last na dia hai kan sabai mai dia nomenclature chi changa ki boy ba ki chu boy gi ge tutana from day one khat bai ka again sil khat lekan gen di ken changa topic kan thas ka 2016 la Delhi su meeting atel kha ke chu kapa le om pai la ya Delhi pai lai le new chick min chuan boy da ke chu. So yai problem kha tu tung to atom na tama tame chu ki hepet ma. Right now there's a lot of difference between what was 5-10 years ago and what is right now, what our present status is, and we all have to accept whatever the reality is. We have to accept that people have suffered. We have to accept some people have suffered less. We have to accept that some people have not suffered, and depending on that, depending on our ideology, depending on what we think, we will seek justice accordingly. And that is just the reality of everything. Some will try harder, some will try less harder. It applies to everyone. That's just our human nature. So justice is depending on our own situation, depending on what we experience, depending on how we think, depending on how we perceive things. Justice is done, and we have to be willing to understand one another, because at the end of the day, to live peacefully, goal to live peacefully. Am I to live peacefully? Can I go and live peacefully back where my school, my house, everything, my dogs, everything is gone? Can I go and live there? I don't think I can. It's not that I don't think I can, I know I can't. So that is the reality. And the way I see justice might be different from yours. And maybe I will care lesser also depending on what I experience and what you experience. So we have to also understand that we have to keep on moving forward, because at the end of the day, I am seeking justice. Everyone is seeking justice in their own way, whether it's to the extreme, whether it's lesser. That's something I think we all have to understand each other. And everyone is, I would say, important. We cannot keep on creating more and more animosity. And I'll come to the last line, that these responsibilities and all lies with our leaders. They have to be the one sitting together, bringing some clarity into everything. If you want to
talk about structure, you can always copy some other existing structure existing omsa tele copy the to in the compose what ngai lo. Oh, for example, can a case ka draft changa. I don't just compose every case. I use an existing format, and accordingly, I place in my case accordingly into that format. No, so accordingly, structure le dana form take justice lay how we seek justice, our path, how we do it, how much we try to ambek simdi because of what we have experienced, because of what our ideologies and everything. And we have to learn to understand one another, and we all have to understand that we are all after the same thing, I would say, after the same thing, which is justice in whatever form it may come. Thank you. Thank you, Pu Siang. Tuan abanen pu Paolenlal en say pi leo panti. Ani question tenis ani gelta en address thalas ki pa amente sir. Unmute ki bolo sir ki zahe. Sorry. Fair kill le. My question is, how society justice system ahin. Tua situation wa justice mui mulo pa chu hilo in ke he. Ni ho society justice system chu. Puaro na say banga chu culture and tradition in eu. Pule pa chonda ne nom. Echi through chu justice delivery in a bolo hin. Inadequate hin na yung tampi omin. Khosung kada hiya ile in pi kiti hausa in pi azu say sa mo nom lo. Ile society chu complex hong hi che ile khochum ba na rong mi chum za chum to rong conflict in nei the yo disagreement in nei the hong hi pha da chu. Indian legal system omin penal system omin itino ya chu ichi ai le chun pha pen hin a hope so pen hin ai wanga thing noi ho ki comment te ngo loyom wanga so mi pi zo in thing noi ho approach ji hin thing noi ho su mo to ga ki kum hi dingin ka ging chapuin ami pi zo in faster justice ngai cha je wa chu Indian system noi sa nga chu enforce bol the local enforce bol the thing noi ho ga approach so le mo ki kum kha ji wa hin adi ta chu Indian system noi im sung wa chu Indian judicial system noi ya chu case fight di wa hin ai le ati yong chu costly time taking hikidin to chu justice system chu ho adinga chu ho society adinga chu kisim phat di ti wa le iti sim phat na di wa yong chu to separate administration ti pa chu pai mo kit tho tho sia chu legislature ki vai hom na in pi nei paru le chun ho traditional nipiti de ham pule pa chonda na khan khunum kwa jubel khara ki ngai dam hello ale tol tha jong satha khara ki ngai dam ti ho chu pai sa wam isa lo ham national hello le international justice system ho jong access nei ta ni cho chu hazo am ti ho chu compare in bol dio ho assembly nei par le chu ni chu in ki frame pan dio codify in ki bol pan dio hin tu chu adita chu ho ipule pa chondan khandana achi dingai le chun house in sunga yunga yosi ki sei la the hin khosung khar ai wa nga kol le vai ham mai lo ale midang to hi phal le chun chi chu applicable hi lo na tampi ngom ji he chi ka ho chu ipiti hei to di ham
a choice hin traditional judge bol theo min Indian penal system no ya elole Indian legal system no ya address bol te ngayo min fastest delivery of justice ideya election local thing no mi hat pen enforce bol the ho zo hin aya cha cho real justice sai lo wale pems legal ta adi pen mo di mo lo di wang sa sei te po yo puaru no sei chu pule pa chonda na thu achi ding banga chi sa na ding be ba chu aza wile chi chu ken no sit na ke be se pon amota thing noi lam kai hina thu tan ki go ro wai lo wai le MLA hon no MLA hina am kana thu tan ki go ro wai le wang chun hi lo be hetan aji chu ke yong experience khat kan sei no men MLA ke kai za wasin khoki chu ho ta bang jong hen MLA pa nangin ni sei la pi bin tin chi chu MLA business lo chu na lo thing no business jong lo chu ko ki chu wa hele chun Indian legal system no ya ki he di wa mai lo le ho traditional a chu khopal hi le khopiu house puina sei la di ham khat chu hiding hi cho hi mi pi confusion dia so lo ding tam pi so hi reliable pen one chu Delhi in pia tam khat kana pana kol le vai tu ki boina yong tam pi mai le ei sunga ki boina yong tap pi chela advice na ki bol jo hil ei mi na hi wai le e ho custom dong ju ya fu akitan la no minge pominge na ti wai le enge mi ga mau mi ven in pi table la sei utte jisu written aki sei la ka pom de na ti lo wai le police ki report ven lang ko da chi jisu apa pe nei ka ti pi ji jisu pusai le na sei banga chu justice system long hi in a flux in a line codify jong i bol nai lo village to village differences jong na lai khat topic khat pen chu ile less said the better tu to pusai len le kwarunan sei banga tu igam hu bit na ding le inam mi piu chan vo hu bit na ding hi boy pi pharo tin thil dang imu zo se mo se lo pha de ka ti no me chan chitante Ke pao me pu Paolenlal ki chi selen sen ton ba anen pu he zangen no in sele pante Mo say chu thing set ta sa ni ai chỉ le point and phát cả saying the thing justice system is like a key thing le it refers to institutions processes and legal framework for him sir na microphone chu them khat na microphone chu them khat ki za chi the lo thing ta okay justice system iti thing le it refers to institution processes and legal framework him he justice he thầy gì lâu này he anh cho pu pau lên là say bằng ai mi pi yang ki phat lo hin institution in nei win institution chuna process nei ta chu atol tiang le ichi hin customary law nei win ichi customary law he I think it is more than enough to solve any kind of problem within our society to he amasa lo de khat musa ai lo le chung nung lo de khat chung nung chung nung de khat no ya yum sa pau yong adi lo ta khat ni adi ta chu cookie society chun institution in neu chu highest apex body chu cookie in pi hin
thu hi custom to ai lo le culture to ki to hin tan thei hanang hi le phading he hin achia hi kukin pi chop khala power ka choi ti hon na to ting hin cha hi justice thei lo hi tipa hi hung chi tu ni ting le chun i ho chu justice system hi ha lo hi le di chu e custom to culture hi adi ta a sanctity nei ta iman cha ting le chun I think the best form of justice chu i ho society am ya di in i ho chu ipi hi jong le chun asai ba bong chun sei la la lima ampon khan khwa chi te yong hevin custom ang chi te hevin hi tia chu ichi khom thei lo lai se wa chu justice lo ding he hi tia chu ka sei do nom chu to ajong alang khana chu ita san no hi powers lies in the barrels ti khat hi ichi piwin to certain extent hinan te hin jo a structure isai bang wa chu institution structure chu kukin pi ne win kukin pi chun case tanding a lom tan han lang gam le go thwa boi ding dot kukin pin boi pi han lang to a thal choi ho do hi law enforcement agency type min hanang hile institution ong chu hung strong in tin mi za the hum in tin achu ta ting le thal choi power am group ho ong chun ichi institution chu respect nei ta a hi an bol ti ong chun ko ham cha chu justice mo lo dinga alang han sai ding in chu society level in co level chu sai ding le ho sa min ho sa code na chu thil e ho hi state na chu sai ding ang le code o min e ho sa ang chu code o min code na chu lang han chu sai la di mun sam poi ama bo chu ipiha a case o hi ikitan la na ne wa le tiu let wang chun kai pon chu ane wa le ti wa le chun an ju sai banga chu state code ai chỉ điều ham police ai chỉ điều ham cả trong hiện tin ai chu code village ai trong he pula pa te chun ho sa code ki ti chu a sanctity nei ta na maintain o hin cha chu mi pi jong chen na za hin tu lang hin ho san jong si lei nang lei ho cha ga la jong si nei lang nei na tam ta puma vai hom na tu tan na nei ting len cha hi existing institution village code jong chu min cái ngày này lâu dài nó này lâu khát trong miền sẽ chú có xây đó non biển chưa mà sao đi điện đừng khát chú liền hay lăng chung âm đừng chú hay lăng nuôi âm đừng chú ấy tụ trận chân tị chân structure cho cái tụ trận lâu hen cái họ society chú justice vang chú bồi bồi tôi hi chỉ chú thấy lâu ya chú lăng khát lại xây đừng chú xây chú đi he nupa cái sản giống movement ball họ chọn nupa thu cái sản giống anh tần so pi cái thu cái sản giống anh tần gam le go thu ki san na hen tan che chu lang han am ho ai modi pa sei ma mi ho ki phalo he society wa hi mi pi ho hin approach bol lo dikhat a institution a process and the legal framework cho thum chu achi to ting justice ding tu ti lo le a process ang institution in even ichi instance lu ya cho process chu achi to a legal framework pa chu man to ting le chu justice ding to ang movement wang chu ta chu chi the le I think justice su cái gel din bang cái hồi lung tu ta existing institution a processes legal framework ho chi ho ka lang issue to ting le movement hi ha ta hong han be ding justice mu ba de ti chu ka ga kai do no cái bao mẹ cookie country thu cho nó xây rồi đam ngày dan chỉ bằng chu cookie country one chu jo sai bang chun we are in a situation in mấy cả lại ta gặp lấy sẽ tâm ta sẽ chu cả lungin jong om in mấy cả chu ti le ti phal ding ham phal bit na ding a chu tui theng le tui nen hol phat he poi tui chu hi phat le the phat he cha chu nang koi niam ta ki do phat jong he pon in mấy cả pa chu phal mit ma sao tin chu ta teng le country thu chu se te cái bao mẹ cái chị sel riêng chạy na lang dong hay tan cái bao mình giảm ta pu Paolenlal hin mà pun ta bridge first time hin pu siam pai pi hin mà first time hin onen ang ni chunga avel cái pa tu ka sen pu Aaron le pu selen no mani jong nam ngai lu na ji a phat man tam ta tan pe da pu selen no tu chana an ne nai lo a gil kil ta ap ngai hin chunga avel cái pa tu 7
ahin apat na langa chu aman conveyable nom khat le kilomin sei nom na laya hele Dr. Shailen na partner ni no man na sei pi no mi pi na sei pi no le kilomin abul langa chan na ki sei tam ai lo le na sei ki no ma ai le partner ni thi sir Lai hin go ha zu len ka za the hi abul langa chu sei nom khat na ne message khat mi pi te nge apa he lai chu ke ding a konen tun la ka hen nge na khat hen ten andon aron en yong SO through to clarification and question form men chu ki pa men it's mi la wa he aki sei khan lo ze ham ki che na khat hum lo dan men SO extension meeting a he SO ground rules through ke sei hin chile kichi angai na joint secretary notice and chair ball je he tu ka la zu tu boy je a chu AK Mishra Mama and Centra Kona SO tu he direct a deal and balding je a chu amana chair he tu a chu angai na a chu SO a chu aron say banga chu extension tu bo ki say chu le political dialogue pal chu political dialogue he SO tu ya wa chum be a ki say he tu chung meeting chu SO extension tu hin abana hi aganganga government hin political dialogue i demand pa September a ki pa chu deal ball the dinga chu ei mano he ti pa chu category ni chu bridge and maybe he the dinga pa ngai ta anan se wa ki chi ta nen po do the chun han ti chu kan request he ki pa men tun koi to bang pu Paolenlal hin pu Aaron hin siam hin pu siam hin seinom chat minute khat to bang mi pi te message na pi no mo ma hele partner kin kila thebe ama se pen pu Paolenlal nang message na bol no ma hele nen kila ma sa the sir Tom chakara ka sei nom chu SO holong mi pin masanga SO ho mi pi to ki ho matna la samta nom lai khang ta bang chun gel ta po bitin azi chu tua amhon tok sa tebula pu lu du hi mi pin i dei pe no total separation from Manipur chu adin pi wa hita chi chun sun lal na o izo apuaro na sei zap eso ho lamkai tok sa panlai seven ni mahipun te ti ho tabang hi sei tapu hitin azi chu amhon nom na ba sei wa hitapun mi pi dei chu representable lo hita heje chun kita san to hitin MLA ho jong kentel na dingin khuchi khachi tin MLA khalani dem tapu hitin i demand chung chang wa akidin khom lai sia chu khat hi ve tia chu mi pin jong kun noi lo wa ta sot the na ki ta sot diu ta bang chun CSO langa jong i demand hi i political future diu hi top priority in koyutin everything else is secondary it can be addressed later once we secure our right over our land and once we secure our right to govern ourselves thildang zo si chi pa le jun sei to the heti hi igelo wa chule status quo awang nunglut po te tia hi that charai pan so ke diu so mi pi ka tep na no me ka ki pai thank you pu Paolenlal and pu siam Yeah, so previous question pinkan yung answer ka combine jika. So a system justice society justice system chi chang aka to aka
basic system to arbitration and conciliation chi dan mo, so mediation chi kong ma. So what that system is that a CSO chi te kong report cha nga mo, I ka ideally arbitration kong chi to mediation chi without the whole legal process, legal age of mo. So why a process and kizuhi. But when you're going into the legal aspects, people prefer the arbitration mediation part because ideally it's always preferred contract kong assign chang aleo arbitration clause chi kong i ge chu le wa hierarchy justice system male kha system hi male hierarchy chi om gi ge chu. There is one lower court, there's one where you can report to if you are to disagree. Why tung ale ta na me chu. For example, family court chang why so district court so high court so supreme court so why hierarchy chi le a own society chi da no ngai chu. For example, the CSO kapya tilkat bahek chini why CSO pen in a decide pen ka adik taka ka legal ya ka court about challenge the no ne chu. But a society a problem ka sometimes is frowned upon chi chu CSO in decide kina bang ke court na pai no. So that is the problem that we have to understand, that what exactly is our hierarchy in that justice system as well. Clarity chi kong ngai le chu. For example, me cut in case cut a file changa, me cut against a file changa. Why the case ki file kumu chi om pa pai chu. And the whole process is mautigel ki gains ya. And that's what our problem is. That allegations are usually allegation chi changa til addict na hilawe chu. I can accuse you of 1,000 things. I can allege you of 1,000 things. A system I pay changa why a concept hierarchy dan arbitration ya conciliation ya family court ya higher court ya a court ya supreme court ya tira ne ule a system i demand i muk changa le why hierarchy nom di chu most likely and high court kimulo mai the maybe Guwahati bench kong ki combine mai the by system le nom di chu. So everything requires a system, everything requires a structure, everything you need a hierarchy bang chila na oma chi think clarity om ngai gi ke so that you know how to proceed further. Chi tu na opinion ting kong ki class changa kha koi boy pai chu. So as I said, why hierarchy, why system, how it goes, how it functions, who is the higher authority. Why ting kong ka clarity changa it includes in our own justice system arbitration chi ting kong changa le chu. And lastly, kan gen sao zaka kachi ma banga abul tu nga patgen ma banga to me nomenclature chi kong koi ma malawi chu kya dia adik taka kan gen ne abul tu nga pat have not raised my voice, I've not taken the risk, I did not get threats over nomenclature. It's pure humanitarian, whatever I'm doing. It's pure human rights issue. It's pure threat of genocide issue. I think that's what fuels me. I mean, Siam Pai Chu. Today, tomorrow, if somebody says if you use the name Pai P, I cannot live with my brother, my mother, I'll throw my name Pai P away so that I can live with my family. That's the stand I will take for myself. Whether others take it, that's up to you. That's the stance I take for myself. Because at the end of the day, I believe ikit waku poimo pain pain. Understanding poimo pain pain. Respect poimo pain pain. Again, siat chi poimo hilo. Itu tam kemudian Right, right. kan kisah. Okay. Thank you. Thank you, Pusyam. And at say na in to Aaron. China ega say no mo hi society hi SO group lamkai ho dialogue meeting ai lo le MLA ho to meeting in Keneji ho hi ajo pu Paolenlal seitan public forum mo sei thi lo lo thil tam ta an omjin tu chung bang belia chu Keno spokesperson but UPF spokesperson sitting le jedarea mikhat closed door meeting ki chien
chỉ chú thiếu chú alik thấy ông ấy pon à chỉ chú government of India in Manipur CM pa yang sa head sa lo hin à chú in isay tawin cái whole society à hi thu la hi public ko ma isay po iti je wa isay o angai ta hi hon jong public forum a ko ngui hi nei do zo siêu ka sei diu hi but 1 minute, sir. ikipum 1 minute. Keno ako na khat UPF ako na khat ZRI ako na khat. Natis na, sir. ZRI at UPF no ya amlam, sir. Ông này dòng lệ ipiha alung hai thế này điều tao thế na Okay, please come. chỉ chú iha internal issue thì tao thế nếu nếu anh ông giờ chú representation feeling anh ấy thế này điều chứ hôn dòng understood cái ball pi hin ấy chỉ hin ima zo si hi mi pi na het ngai mi pi itiwa le amon dòng social media kisana an sei tao về này le using kai on interlocute upon message in thonin discussion hi icham yam khana hi confidential trust kane confidential il ibolu mahin iti public platform CSO na consult diu a hilo wala public na consult diu ai legend ipiha thil hi achi thilo ding tam ta me aji chu kamaban hi abing ding me ti ekana government of Manipur an objectable melon objectable teacher na umay the amading limitation ya chu ho hi mi pi lung khai na ding ki de mi pi in lamkai to ki ka trust deficit loading ki de jong la hi chimana hi lamkai ho hi mi ta san thelo zena ipi ha mi confidence a koi thelo zena tugu ti umlowa imajo se public platform hin koi jing dinga chu in koi man go no while sun ma ba nai ho dinga so I hat mo the na tam ta me ti tu nia mi pin jong tham khat a jo po polen se banga pi ho jong tham khat hi iki gel je mo ngai ti pa chu lam kai hi nei tu nin hinge bol dinga kin lom ho zo si bol tin se wi te I jong le iki ta san ting le lam kai ho chun na ma dinga a pa chu gu thi ma kan bol wa a result so ding pa chu na ma dinga kan to wa ka to do tho gu no hu ding hin ya chu tu ma ban ting jong le ipiha lam kai to mi pi ki ka hi get hi CSO alo la adang dang in fill up ibol diu lam kai ho hi mi pin ata san ting le government ai lo wa hele za dang nam dang in jong za ding athu la ding hi ti pa chu dunia society a tha ba gel do ki diwa ka de ka hin a chaina chu idin munu hi thil bai poi gale to len in lo ki halen I thivin ichi mi khat le ni ipiha gulum le a ki le a gal zo na ding he poi nam mi pi jo sin ipan na thei chaw a se khom ngai na ichi chu sacrifice ding he not at the cost of some facilities na ya chu gal to la hi mi pin tha be a chu ka som langa chi ta jong le tu ne gal to la hi e ipi a ka pan the tham ipa chu minimum butha kam jong ai lo wa hele front line na pang the long chu duty po ho ni khat pe ane diu sai ga chu pi ong gal adinga chu I hat be now hi it's an nami pi gal to ki chai pon idin munu jong solution nai pon in tasipo te let's gather chiting let ta santain nami pang kho mu tin tu chung ai lo le tu din muna nama dinga kilung to tai to do lo wa la khang ni khang chung ya jong chu I ge la hele il hi ha sai I pa chu tu ni ai at sai na ka sei nom he ka ki pa Kipa ome pu eron. Lam kai ho zam ta lam kai ho. Chai ne ke jin na. last ta khat ka sei the de ha Okay, sir. tu chung boina hi tu chung CM pa audio tape so hung leak chu proof hong ki bol thei ting le justice lamba commission in patan vet la proof om ting le bula pada ai hon in a seizing chu wan noi heta hum panding hin la you know
hechika achu avel vela re-emphasize ka bol nom chu mi pin lamkai o zo puaran sei banga zo aphat sia mi pi het thailo jong ji hin hecho hi ingai kham diu chule chief minister birin chu itabang mi hi het saw hin hola fringe element khat to phone khat be to ki howaile ukilam kai ho to ki howe hello wale peace process chi e tia ho divide in ball good now confusion and create good na ho jong hi gullible hi lo zap diu ka dein aman ipi intention ane hi chu I het so ke o hitan tia chu ho sunga lam kai le mi pi ki ka ge bum na ding ai lo le tribe wise politics and play good ki ti ho lo si hi lam kai hi han lang mi pi yang le ching thei ta ki ven diu le masanga kana seijing khat chu masanga para kana seijing tua hi state government apang mo nge ti yong hi a government pum pi yong kamo ngo nom lo hi ke hin a government sunga jong a BJP as a party yong so one united whole hi de lo hi manipura thil so chung changa center hian lang state sung hi yong le BJP sunga yong chief minister pa le athoi hoi cham khat lungel hi adei lo thaw hi tule hita banga internal politics division ho chu power tu pero hi je thip hi hong balance hong ki khel that ni le amo hong pau do thaw de hi chilang jong chu all mo po within ikigin theme di peno chule mi pi hin lam ka yo hin watchful hi na di peno chu twa hi biren hi remove hong ki ball hen lang lungel thei ta khat siamin hin tung hen lang in zol ta hen lang hile lam kai hi win mi pi hi win ilu lam kit diu ham valan ei pawa pau cham tu khat valan kathang ka ki here ti banga chu e chi ta bang thep na chu ilu mong lo diu he ka dei sa na kan phone he ki pai ki pao me ki chi sel yang e pu Paolenlal ade nam mi pi te no het lam kai hin mi pi hin I het chi na wai tu de chi diu ki ne mo ben ki pao min lam kai ho nam pi na to na wa pathianin chi na thip na pe wenten lunglit na pe wenten lol hin to ka awa ha panan pan jing di we ti chu the bridge sa ko na katil kho naw le ki pa tu ka sei naw hin ten ton ki pat masang wa pathin ko mai na ki hlan bangwin dam sela boina ima cham lo program chai thei ji win pathin thangba na pe witen kilomong sa dan lang pu he zangen ki khen na taw na ki chai na taw na chu in sei in nei pi lew ki pamenti ti request kain bol hi ki pa me le bon sa vin di en punya guest speaker ho kung som lo khat le akin lam tan ge ipon te hin society le enamo gel ko mong ge ti pot te na hin ku se ki pa ti kan chen le ti ke ho dim lain chen bit to thang ki pa ti te se taw na ga mong te pa kai lo pi pen jing ka pathe ki ho dinga ka dam naw le ka bit naw le hin tu zanin ki ho dinga ti na tim ta salam kai chen chen ho to tu lai khan to na ho virtual riêng dòng lệ cái technology mong sẽ năm điện mình thu cái xây form của mình và cái lâu pi pen cái xây form nào và hình ni pi lung op cái nó tắm tạo hồ
su fel hi ding ka ta san in su fel hi thei na ding in jong a ki sei do ho na men pat thei buan lang pa kai ni pi ho ding op kai ni jong sei tam ta su fel hi thei na ding in pat thei nei bo pi ge so le kalam kai ho jong tu nia am ho an phon do bong bin thì ngày lúc là đi tạ cho nên tiền là cái ngày lúc là đi tạ cho anh này tiền lệ thì din một thì rồi năm thì anh dụ độ thì lâu đi năm thì bị thuê lâu đi thì cho tạ thành thì bị thì ngày lúc là đi tạ cho nên năm họ giống tiền tiền lần itu bang din một thì rồi lệ cái năm một đi ngày thì số tạ na tầm tạ na tầm một thì là điều din mà giống tiền phát thầy buồn rồi lệ cái society và trong lâm cài họ tạ chân na lâm cài họ lung mun pi na lung tin nei pi ven lang ke ho tak ta thu ka se la ka sa he lung suk mo so na lo ven ki bu so na he pi hi nei je lo sa lang lam kai ho ta san na nei ta ka kal son the na de nei mo pui jeng le ki si ke ulim kom na bridge ang pat ei bon lang tu nung tu ban na yo ki ka la gap mo jo se bridge ei bol the nau de pat ei bon tin nei um pi nau ki pa tu se gen pa ka je sa mun kong ta ne he Amen. Ki Amen. pao Bon me sa bin ja. Mang Pavel. Thank you all. Thank you, Oh, Lucian. Thank you. Thank you. Thank you. Bon